drove up from Graceland towards Carmel to my friend's house. By the time I reached Carmel, I could see a bit of smoke. It was only a small fire, so I rang the emergency service, and then by the time I reached back home, I looked up towards Carmel, and it was a major event. The fire just spread it in a matter of minutes, and now, as you can see, it's just dark clouds above us. Hei, ti wedi clywed amdano tân ar mynydd Cilgwyn? Ond o doman o pobl yn gorau gadael eu cartrefi. Tân mawr, ia? A gylwy'r polis yn bob man? A'r fwg? Wel, ti'n mynd byn y siglad? Be? Mae Catrin Fron nath o. Catrin Fron, ia? Dwyt ti ddim yn cael ffonio Catrin Fron. Mae ddylanwad drwg gyda chdi. O be? Dwi'n cael gweld ti? Na, gwyt. Ti'n cysylltu hi o gwbl. Helo? Siwan? Ia, Catrin? Dwi angen dy help di. Be? Ti angen mynd i siop Doris i pigo fyny'r bag. Dwi angen cyfarfod ti. Yn lle? Cofio be nath ni cytuno ar. Ti gwybod yr ffarmwr Blaena? Be, Benjamin Blean? Be da chi'n neud am hynny? Ewch o fa rwan! Ia, jyst meddwl am cael dial. Ewch o fan i lembos wirion! Dos o fa rwan, be da chi'n neud? O, come on, Siwan, wyt ti siŵr am dan hyn? Yndw, cofio faint o horrible oedd y ffarmwr na. Wel... Granda rwan. Os mae rhywbeth yn digwydd fel yr heddlu, gad yna nes fy gilydd. Gaddo. Wyt ti o'r bag? Yndw, lle da ni'n cyfarfod? Ble oedd ni'n neithiwr. Yndw, lle ti? Checio'r bag am pwrs fi. Diolch yna. Gwagio fo! Come on, mae'n rili bwysig. Diolch yna. Catrin! Siwan, sori, ond oedd rhaid fi'n neud o.